Rumah ni ada. Ini itu bak pakai. Rumah ni ada. Mana kira dia dah tuwal. Kita pun nanya sama-sama selalu lah bidadoray. Hoy. Mana bida? Mana bisa? Ada apa sih? Hadi. Ano ko? Amos pade-pade ba daw? Abalila na baka. Yaga pa pare mo. Mana mau tahu balik sesuatu? Lawit. Itu ganya. Bang, eh lah. Badaman no? Paya. Wala fitwa Ada ku fitwa bakawa. Lu sai karo ku fitwa lu bakuta-kuta da. Dulu wanya banu raw. Omaki-maki fitwa lu uto. Fakir. Fakir stole di fakir. Ulo iya. Itu juga dah. Isa kirawo pa suka abad. Suka anak. Nalata hau niha. Balala lau uloi. Kurang azab. Dudul banyak kamp. Lau. Baku tadar su iya sat. Pasti ta surayana. Kasur. Benar itu rumahkan. Udah sopetannya benda. Mol bukan bar. Oh, berarti beda mau ya? Pada muhalu ya, pasti pada muhalu ni hafidha. Kabai. Terus ya. Mengawi tabak kos. Oke.